Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Xweda ra, salatu selam li Resulî ve salava Xwedê li ser we hemî xuşk û birayên delal, temaşevanên qedir bilind ve îşeva beretê roja 15 Şabanê ye. Ev şeva mübarek li we li hemî alema İslamî bi taybetî li gelê me pîroz be. Xwedayê Teala di rojê wiha mübarek da hemî duayên me qebûl bike, mirazê me hasil bike, me ji bindestiyê, ji bin zulmê, ji tengasiyê, ji feqîriyê, ji nexweşiyê xelas bike. Xuşk û birayên delal, roja 15 Şabanê bi gorî tefsîrên Qur'anê tê gotin ku Xwedayê Teala di roja 15 Şabanê şeva berehetê da Kur'an-ı Kerim ji arş-ı ala ve ser lehul mahfuzê kiriye. Jê şunda jî ayet sure ji Peyxember Aleyhissalatu vesselam re hatiye. Di serê sureyê Duhan da ayet 1 heta 4 da Xwedayê Teala dibe Hamîm vel kitâbil mübîn inna enzelnâhu fî leyletin mübareketin inna kunna munzirîn fîhâ yufreku kullu emrin hakim. Hamîm eson dixwim ve kitaba ve pirtûka ku vekiriye her tiştî wî kifşeye aşikare beyan kiriye. Ez bi vê son dixwim ku me ev kitêba hanê di şeveka mübarek da pêya kiriye û em hişyar kerin ve hişyar dikin ji bo xatirê çi, ji bo xatirê ku însan xwe var kile, tiştê heram nebaş xirab neke, tiştê qenc bike, bi emriya Xwedayê Teala neke. Fîhâ yufreku kullu emrin hakim, her kar û îşên Xwedan hikmet jî di vê şevahan da Xwedayê Teala li ser hukm dike, yani emir dike. Her kar û îş di vê şevahan da têne parvekirin, tekrar têne wîsandine. Xuşk û birayên delal, di roja 15 Şabanê de beretê da me got Xwedayê Teala di sala pêşiya me de, yani heta şeveka beretê dinê, heta saleka şunda 15 Şabana şunda Xwedayê Teala her tiştî careka din emrê meleketa dike. Meleket dinivîsinin carek bi gorî min ji qederê fehm kiriye, ji xwe qeder programkirina kainatê, carek di çêkirina kainatê de Xwedayê Teala tev nivîsandî hukm kiriye. Lê cara duyemî jî dîsa di vê şeva beretê da, yani tekrardan tê nivîsandinê heta sala pêşiya me çi dibe, kî bimire, kî bimîne, emelê kê çi bin, wê sedemê mirina kê çi bin, kî li kê derê wê bimire, kî pêş keve, kî şunda keve, kî zengîn bibe, kî feqîr bibe, wana giştik di vê şevahan da careka dinê dîsa meleket dubare dinivîsînin. Peyxember Aleyhissalatu vesselam di vê şeva beretê da pir ibadet kiriye û pir jî dua kiriye. Jê pirsînê gotin, ya Resulallah, tu çima di meha Şabanê de ew xwesa zêde rojî digire? Peyxember Aleyhisselam gotiye, fezîleta qenceya meha Şabanê pir e, lê însan ji vêya gafilin, însan bi vêya nizanin dibêje. Di vê meha hanê da emelê însan erzê Xwedayê Teala dibin, yani meleket emelê merve, kar û îşê merve, başî û xerabî û qencî û nebaşiyê merve erzê Xwedê dikin, ya Rabbi filan ebdê te wiha dike. Ha bi qencî ha bi xerabî, divê madem ku emelê merve erzê Xwedê dibe, ez dixwazim ku devê me bi rojî be, bi îbadet û bi dua emelê min wisa bêezkirinê ji kêran ji Xwedayê Teala re. Xuşk û birayên delal, şeva beretê dergahên asîmana ve dibin, meleket peyayê erdê dibin, mizgîn dedin insana wan teşvîqa ibadetê dikin. Hûn dizanin di dilê insan da, yani di meşî insan da du hev mefhûm hene. Yek merve teşvîqê qencayê dike ku îlqa meleket e, ji teşvîqê xerabiyê dike, ew jî nefsa emare şeytan e. Belê di vê şevahanê da meleket zêdetir insana teşvîqa ibadetê dikin, da ku insan ibadet bikin û Xwedayê Teala jî ibadetê wan qebûl bike, ji wan hes ku gunê wan efû mexfîret bikin.
دوی واره هنده اتکارم جوارا چند حدیث ترمزی ابن ماجه بیهقی تابرانی و بخاری گوتن ازوان شوار روا بکرتای چند حدیث آبیجم بدوی پیغمبر علیه السلام که دوی شواهان دا گرک مروچ شوا تفگره خدای تعالی دوی شوا دا کی عفو دکه کی عفو ناکه گره مروچ شوا بکه که خدای تعالی مرو عفو بکه بله پیغمبر علیه السلام دوی جه ده شوا 15 شعبان دا شوا برات دا خدای تعالی برحمت خود تجلی سر انسانات که سر کائنات که او کسی که شریکاش خدای را چه نکربن صفت و کار و حکم خدای تعالی جه خدای زیادتر ندابن هنه که دنینا او بکین و بنفرت و ببغض نبش برای خواهی مسلمان را و اکی دنی چه گناه کربن خدای تعالی گناه وان عفود که یک شرکه یک جی کینو نفرت جبرای خوی مسلمانه هم دنیرن ایرو دو عالم اسلام دان اسکی 5-6 دولتی هنه حسکرن و محبت و براتیات نوبر امت دا گله کی هنده که هنه کی قوم هنه کی ملت هنه که پر نفرتی دکن بغضی دکن حتی الوان زور و ظلمه دکن دو کجن قتل همه چی دکن سرسری وان و کینو نفرت خوب وی آیوهان درجین العرده خدای تعالی انسان و صعفنا که گرک ملف ایجا تمام انسان را دل مروا فربه تمام انسان را گره مرقه جای باشی بفکره ایجا به طایبتی جبرای خواه مسلمان را گره زیلتر به برید حدیثه که دنه داجی پیغمبر علیه السلام گوتی روژا 15 شعبانه به روژی بگرن به شفجی عبادت بکن ایجا خدای تعالی را لورا خدای تعالی دوی شبان دا گوتی گل و کس ناخوازه تشتاکی جمن از بدمان کس ناخوازه ازوان عفو بکم بلا رجاع عفو بکن ازوان عفو بکم کس ناخوازه رزقی وان زیده بکم بلا دوی شبان دا دعا بکن رجاع بکن ایسی رزقی وان زیده بکم کسین خودان درد کسین خودان عشق کسین نخوش بلا دعا بکن صحت و سلامتی بخوازن از شفای جوان را بشینم کی چه بخوازه از انشالله از بدمان دویج خدای تعالی بله اویج حدیثا پیغمبر علیه السلام اف داخواز خدای تعالی جیواره حتی نسوی دوام دکن بله حدیثا که دین داشت پیغمبر علیه السلام دویجه دشه و برایت دا رحمت خدای تعالی تمام کائنات به طیبت جبو من روی عرض تماما زفت که کسی بزانبون لبرای خواه مسلمان کینو نفرتی و ظلم و حقارتی نکه و کسیش خدای را شریکا چی نکه خدای تعالی گشت که دوی شبهان دا عفو که بنظری بیا یعنی وکی بیا گلک حدیثی و سایانه حدیثی که دینی داشت دیسا خدای پیغمبر اسلام دوی خدای تعالی بشوا برات دا کافر خارج تمام مؤمن عفو که لی انسان لی امبر برای خواه مسلمان کیندار بن جوان بغض و نفرتی بکن وان دیله حتی نکو واناجی پشمان ببن واناجی کین نفرت خواه لی امبر مسلمان راکن دا که خدای تعالی جوان عفو بکن وان دیو پشمان من توبه بن خدای تعالی وانش عفو بکن خیلی خوشکو برای دلار دوی واری هنده گله که حدیثه نه جبر صحبت همه دریش نه به از نخوازم تمام بیشم لیست کارم بکرتی بیشم انسان باوری وان بخواده هبه و لهمبر مسلمان جبکین و نفرت نبه لبرای خواه باورمند ظلم و حقارتی نکه مال وان نخواه عرضی وان اشغال نکه تجاوزی ناموس وان نکه جنوزار وان نگر نفروشه وکی سیره وکی کولا و ملک وان زفت نکه دستن سر حاطنیه وان خارون و خارون وان خدای تعالی وان عفو کن اما کسی وی ظلم و زورهانه لبرای خواه مسلمان بکن خدای تعالی وان قطعیا عفو نکن و کسی که شریکاش خدای را چه بکن خدای وان جی عفو نکن شریک چواش خدای را چه دبن
مرف حکم خدای تعالی بده عبدا حکم خدای بده عبدا مرف انسان کی سروک خواه شیخ خواه سروک پارتیا خواه مزنی عشیره خواه چید باید زانه انسان کی مرف بین درجه خدای مرف بیجه خدای تعالی چوا کاری دکارا حکم بکه قانونی وید رواجی دانه چوا مرد کار به حکم خدای و قانونی خدای حرکت بکه پی باور به مرد ساد کار به فلان کسی به وان کسی جو باور به مرد کار دی ایزن و شوپا فلان کسی به وان کسی ده هر آها شرک ویایه هنک دوین که شرک او که مرد خدای انکار دکه نه شرک انکار خدای نه که تمام مشرک مکه هم نجیران اهل مکه که باوری پیغمبر ندانین اوان انسانات تمام و خدای باور کرد آیت جه دوشوان پس که به که عرض آسمان چکری دوی بیشن خدای چکری زانه جوی وانا چی دگوتن او پیشکشی me پوتی me ایرو حال حاضر کنم شما را حرمت دکن لهمبروان لپیاد سکن یا لهمبروان خواهر دکن چون روح که درکای چون سجده اول انسانانا ریوان راست بون اگر هم در ریوان دا هرن و وانا ما بگینن خدای به پیغمبر باور ند کرن بوان پوتا باور کرن و پوتاناشی هیکل انسان بری بون یعنی نهاشی دیگه لکی دولت دا حتی دولتی اسلامی داشی هیکل هن انسان چید کن و دمن ریا وانا ری که راسته هم در ریا ودادشن آها وانا بگوری قرآن کریم مشرکن خدای تعالی توبه و استغفار وان انسانانا قبول ناکه تا که حکم تماما تسلیم خدای بکن دوی شبهان دا گره مرو زده اشیار به مرو شبهانی وکی غنیمت شخواره بزانه به مرو توبه استغفار بکه لمیشه مروی قضا بر مرمیشه خوی قضا بکه انسان دکارن قرآنی بخونن انسان نزانن بخونن شی بچن جمع قرآن خوینا وقتی قرآن دخونن گوداری وان بکن ایرو دی انترنت کامپیوتر هنه صحیفه کتی دا قرآن کریم تیم خواندن پر هنه یوتیوب هنه مرد کاروان صحیفه نجوه که دوان صحیفه نجوه قرآن کریم گوداری بکن yani şevhane gere henekişi şevi dinna çibe henekişi şevi dinina cudatır be farka ve şevav şevi dinna hebe Hazreti Ayşe validemiz diyece ya Resulü Huday Teala ne diyor Huday Teala deş günah parastı yani peygamber günah ne etkir ne etkir peygamber hata ne etkirin şber hatırı Huday ne diş hata bakın levra peygamber minakın örnek minak je insana tevira ya Resulullah Huday Teala nâle tu günah beki te parastiş günah peki sedemi kun dua qasa dve şevandaş kadera ibadet ki çi evjde ya Ayşe te ma eznebim abdeki kuleki Huday kun ji kadera şükürdar nevsa nevim abdeki ve yani Huday Teala ev qasa kancayı bimra kiri lehember bir gereşi her yendik şükür bıkım şu bu hatırı bir şükür ahvayız eda bıkım loma dve şevanı da از چه دکم دوی شبهان دا از زیادتر عبادت دکم زیادتر دعات کم خوشکو براین دلال آفات و برای دنیای پرن آفات و برای دنیای پرن و هر سال یا 10 سال 5 سال جاره کشی به شکل که بسر تمام دنیای داته آنجی بسر آلکی داته سر هرمه کی تنه داته فرق ناکه لی ام هر سال حال خواه حال هرمه خواه حال هرمه دنیای ام راستی گله کی آفات و بلا و مصیبت آدبن آنجی ام وان ساعت کند اواناش گوه که مثلا زلزله عرض حج چید و که ام بجن قدی سال اوا کرونا میکروبا کرونا در کته ویروس هانه که سری ملت بوی بلا گره مرجوان تشتانایش خورا درسه کی بگرن درسه کلده اسنا بجم ویا علامت قیامتی بلکی گله کی ملا و صد بشنشی لید نظرمه دا علامت قیامتی نه واجی خدای تعالی انسان پیشارت که لورا پیغمبر علیه السلام گوتی دما چواک به تواهی گناه بکه خدای تعالی برا کی بگیرن پری سرواندا دشینه که şiret begiren o tövbe bekin. Civak, toplum tübdüven. Yani tüdünür herkes günah. Herkes gıybet edike, herkes faiz edistine, herkes efendime kardeşim gıybete halk edike, kes halal haram ne yapırsa evya çiye eva günah ki civaki yani. Herkes haram dibine
مرد دبیجه جمر لازم نه دبیجه کی چی بگنید که برای بکه علاقه پیتونه لاقیتی منه جمر معروف جنایی منکر دور کبه وقتی که انسان وسا herkes به سری خوابه و جواک توایی هر کسی با عواکش خورا گناه بکه خدای تعالی بلاکی به عمومی تینتی گلم پری به عمومی تینی یعنی بلا سر مالباته کی دا سر نجاده کی دا سر عشیره کی دا نای به سر وی هرمی گشتی داتی یا جو دنیا گشتی کی داتی کن ملت بیشه ها او بلا هانی وقتی به سر هر کسی دا هاتیه demeka herkes günahkarı. Emtev suçların, emtev günahbarın ve çakı geremiş veya dersek iş kara bugün o em tövbe bugün şundan ekin. Lisa Peygamber Aleyhisselam diyor eğer insan terka düstura emri maruf neyi münker bugün. Yani dışta genç halkıra tavsiye nekin o halkı dışta nebaşi neyi nekin men'a nekin جبیر امر معروف نهی منکر ته گوته دو قرآن کریم داشت آیت دیواری داد بیشه که ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دو برد دوادا جواك كي هبه امر معروف بك نهي منكر بك يعني اگر ده جواك كي دا دهرمي كي دا نو نشاده كي دا اگر جواك كا وصا کو امر معروف خلقی را بیشه نه وانسیسی منکر بکر نه بیشه یعنی همه بیشه ده من علی قدر ناکه کی چی گناهید که کی چی دزید که کی چی زناید که کی چی خمار دلیزه کی چی عراقی وید خو من علی قدر ناکه از پی مداخله ناکم جخوارا و تماشوان ببینه جی تمام گناه را وی چاخید شده به وی چاخید خدای تعالی وانتین روشه کی وصا کو کس مالا قدر نکبه کس مالا قدر نکبه آها ایرام کتنه و حاله هانه امیرو کتنه و حاله هانه تدبینی لوی راستانه لسوکی میره گناه که خطا که یا جو دوندر گنده که دا تاخه که دا چقاتشتی پیس نباشت که تبارا خدا ها جوا که گو سلام علیکم مرکز علیکم سلام سر چوا حتی انسان وصا پیس حرمت و قیمت وان جوا که دا زیادتر دبه انسان پیس این که جوا که دا کیری تشته کنانه تو دنیر د کومله کی دا د لخستنه کی دا د پارتی کی دا یا د دولت کی دا د خدان کار خدان نیشه کی خدان د برپرسیار تشته کی تو دنیر پر نای قصدانه پر نای اخافتنه و کسی جرا نباشه فلان کس تو خطا کی تو تشته نباشت کی کا خاص راس بک گو نه ده زراروش مراتونه زراروش عیرش ولی ره حصوره کیفاویه من على قدر ناکه وصاد فکره لوما کو خدای تعالی شرط که افاته کی مرواتینی ته herkes malı kadar ötünü. Esas yadisa Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiyen eğer cevak millet zikri khadiş bir bike khadi neynin bir akha دکار خدا دیش خدا تجارت خدا حتی دلمیش خدا د عبادت خدا د مالبات خدا د صحبت از وزیر چه خدا د صحبت جواکی دا خدا نای بیروان بحث خدا نکن خدای تعالی و چه آفات کی سرواندا تینه ترسا مرنه لوان شده هر کس ده ترسه یعنی هر روز bir insan öğren dağıkıvın telefon dükkan mela katı çed beş bana bir virüs hani tübeyen bimrin gelo tu tersi valla deri vedem tersen de kayhat babam ben birayım ben hoşkam ben vakti ون اقواساش مرنه ده ترسن اون زن عملی و نباشه پیسه اون زنمونی ایلا روکیش بمرن ها ایرو نبونه روکیدن بمرن چه فرقی که و چاق عملی خواه باش کن عملی خواه باش بکن جمرنی نترسن جمرنی را حاضریا خواه بکن خواهدید وی کلو نفسی زائقت الموت هر انسان و تمام مرنی ببینه یعنی her insan ve bemre her zindi hatta her ciha ki hayvan ki dar ki ev tişta ki zindi ruh te de ruh ev illa ve bemre yani mirna her tişta ki bava ki tabi mirna ciha ve aşk bu ne misal dövüşüm mirna insan aşk biçi bu dünyada gişkirine dünya kadı koyarı dışa dünya ki dine hem de neren kaba ve me kakale me kal ke khane di bave me va 25 سال وفات کریه
از وقتی ام 20-25 سالی بون یک دمر دگو فلان کسی هانی چند سالی بو مدگو چه قاس با عمریوی دگو تو ولی عمریوی 55-65 مدگو دا ولی وی عمری خواه کدان دی ایدیش خواه وقتی مرناوی هاتی اما ایرو عمری می 60 در باس بیه یک دوی مری ادیم چه قاس دوی ولی 8 سالی اندو ولی هیچی پر اختیار نبو یعنی امرا خواستن مرن نزدیکی مبه حاله مرن لبر بوزمه لسال مروانان اره نخوشی مروانان اره اجلی کی هات خدای تعالی و روحی بستینه او حدیثی من دوی وارد اخواندن پیغمبر علیه السلام گوتیم ده کتاب الکافی جلد 4 صحیفه 145 در باست به ایرو امکتن روشه وسا یک ترسا مرنیل مچی بیه دو امکش ترساج مال خواه در ناکون سسی او افات هانه لحریم اکی لمالبات اکی لگند اکی ننه لتمام دنیای بلاو بیه و 7 میلیارد انسان جبر میکروب اکی کبچاوا نایک دیتنه کتنه سکراتش ترسانا هندر روان دخته و چاخه شما چند تش لازم یک ام توبه بکن گناهی مکری حتی نمجه پشمن ببن دو ام سوز بدن جارک دنوا گناه نکن سه ام سر سوزا خواه بمینن سوزا خواه نشکنن 4 ام انسان به ما خرابی کن وان عفو بکن یا ربی اش بو خاطری تا وان عفو دکم تش با خدا مکافاتی بده من افتشتی آنش بگلم پری تی سر دولت جی انسان ده حبس خانه دا به طایبتی سوجه لهبر دولتی کرنه دولتی رخنه کرنه یا سروک و ریبری دولتی را تشتکی گوتنه آن فکر که خواه سیاسی آبتنه ارته به مناسبتی دولتی گلکی نویسکارو روشنموانو و صنعتکارو و وان گلک انسان در ناگرتنه او انسان گشته بین عفو کرنه هادو من انسان کویشان لهبر انسان سوش کربن اوشی دولت دکاره مغدور و محکومه بینوار قرشی هدو اگر مغدور محکومه عفو کرن اگر نکرن برای دولتش با خواه مغدور راضی بکه که اوشی محکومه عفو بکن بوی آوان هر کسی عفو بکه که خدای تعالی حضمه جافات و بلا و مصیبتا بکن چارک دند بیشم شوا و برایت پیروز به خدای تعالی دوی شوا مبارک مشرف دا گناه ما توا عفو بکه دعای ما عبادت ما قبول بکه مش بندستیه جبن ظلم خلقه آزاد بکه حتی نشوا کدنی انشالله هم زیدتر بدلخوشی با آزادی جارک دنه شوکی با خود عمر مدریش بکه هم شوکی با مبارک جارک دنه پیشوازی لی بکن بمینن خیر و خوشی دا